जन गण मन नमन तुका गोंयकारांनो जातकीत काँग्रेसीन आतां नमन तुका विद्यार्थ्यांनो कार्यक्रम चालू केला. नमन तुका गोंयकारा कार्यक्रम काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी आमदार लोकांमेरेन पावल्यात. आतां नमन तुका विद्यार्थ्यांनो कार्यक्रम चालू केला. NSUIची टीम काँग्रेस पक्षाचो हो कार्यक्रम घेवन विद्यालयांनी पावल्या. NSUIचो गोंय अध्यक्ष एहराज मुल्ला आनी ताची टीम विद्यालयांनी वचून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आयकून घेतात. पळयात काँग्रेसीचो नवो कार्यक्रम नमन तुका विद्यार्थ्यांनो. नमन तुमका विद्यार्थ्यांनो. Hi, so we are from the NSUI and we have launched a campaign. Naman tumka vidyarthyanno. Wherein we are going to all the colleges across Goa and understanding the problems that are faced by the students. So if there are any problems that you want the policies to be changed or any problems in the Whatever it is. whatever it is, you can always call us or contact us. Attendance or any other problems that you have. कॅम्पेन स्टार्ट केला नमन तुका विद्यार्थ्यांना म्हणतात. सो कितें प्रॉब्लम स्टुडंट्स फेस करता जाल्यार कॉन्टॅक्ट करपाक शकता DM करपाक शकता कितें प्रॉब्लम कितें आसा बारीक बारीक कितें आसल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. इफ यू वॉन्ट द पॉलिसी चेंज ऑर अटेंडन्स इश्यू आयज आमी NSUI फूल गोवा टीम झेवियरान आयला. आमचो जो प्रोग्राम जावन आसा नमन तुमका विद्यार्थ्यांनो. सो आमी झेवियरान केन्ना भोंवताले स्टुडंट्सां वांगडा इंटरेक्ट करताले. आमकां चडशे प्रॉब्लम्स कांयच आयकूंक येवंक ना. आमची वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जावन आयला ही. सो एकूच इशू आसलो की फ्रॉम लास्ट इयर फ्रॉम एकेडमीक इयर 2017-18 एक न्यू सिस्टम चालू जालेलो. त्या सिस्टमाचें नांव जावन चॉयस बेस्ड क्रेडीट सिस्टम. त्या सिस्टमान तांकां आजून फर्स्ट सेम आनी सेकेंड सेमाचो रिजल्ट आजून गावूंक ना. आनी तांचें कितें आसा जर तूं एक पेपरान फेल जाता समज फिजिक्स पेपरान फेल जाता जाल्यार तुका प्रॅक्टिकल पेपरूय आन्सर करचो पडटा परतून. आदीं तशें नासलें. एक पेपरान फेल जाल्यार तोच पेपर आन्सर करपाचो आसलो. जेन्ना आमी तो हो इशू प्रिंसिपला कडेन व्हेलो प्रिंसिपलान उलयलो प्रिंसिपल म्हणपाक लागलो हे आमच्या हातीन ना युनिवर्सिटीच्या हातीन आहा. सो ह्यो इशू आमी युनिवर्सिटी कडेन व्हरतले VC कडेन उलोवन ह्यो सॉल्व करतलो इशू. नमन तुका विद्यार्थ्यांनो ह्या कार्यक्रमांतल्यान प्रत्येक विद्यार्थ्या कडेन पावपाचो आमचो उद्देश आसा. कांय विद्यालयांनी खुबशे समस्या आसात. सरकारी विद्यालयांनी तर पळोवचेच नाका अशें NSUIचो अध्यक्ष एहराज मुल्ला म्हणटा. सो नमन तुमका विद्यार्थ्यांनो हो इनिशिएटीव घेवन आमी झेवियर कॉलेजीन आयिल्ले टू अंडरस्टँड द प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ ग्राउंड रियालिटी जे प्रॉब्लम्स आसा. सो वी वेंट टू वेरियस कॉलेजीस इन पॅनजीम. So after that we went to Xavier's. So you go to see Xavier's and collegeचे काहीच problems ना. Hardly there are any problems. But if you go to see the government college like the GPP college or maybe the other colleges, there are other problems that the students are facing. The college basis on काही problem ना. If you take the college, but the students want some policy changes to be made. For example, the choice-based credit system, the CBSE system that has been come now. And secondly, students have told us that they do not have a representative in the Goa University. If they go to see, they want their own representative and they want the system to be democratically elected leaders in the Goa University. So that certain problems like NSS marks for master's students is not available now. So they want certain policy changes to be made. If you go to see the college, this was the first college where we found out that in the college the toilets are proper, sanitary vending machines are provided. In the college there are no such problems. Released a video of Government Polytechnic College Panjim. If you go to see the problems that are faced there is leakage in the classes. There is no toilet. There is no water in the toilet. There is vote for BJP that is put up. So such GPP Government Polytechnic Panjim. विद्यार्थ्यांक विद्यालयान काय त्रास ना. मात विद्यालयान येताना बसींनी त्रास जाता. We were glad to know that in college they do not face a lot of problems, but while coming in we spoke to 2-3 students who said that while traveling to college they come by bus and public transport where they are assaulted, like their modesty has been outraged and all of that. So these things have to be looked into, like the bus conductors misbehave. Even yesterday when we went to Dempe College, there was this one specially able child who could not see. The bus conductor misbehaved with him. Like when he was getting out of the bus, he said stop doing a drama even though he showed his white cane. So there should be awareness done outside colleges to the people through whom the students reach the college, because it is not just about the college and all of it, but it is about how
the students have to go through. And even in GPP we noticed that there was only one toilet for the girls which did not have latches, and they did not even have availability of sanitary napkins, whereas Xavier's have pad dispensers and incinerators as well. आम्ही अनेक आयडेंटिफाय केला इज द बस टिकेट्स, हाफ टिकेट्स. खुबशे असे प्रायवेट बसीस आहा जे हाफ टिकेट्स दिना भुरग्यांक, जे म्हणटा की तुमची एज जाली नाल्यार तुमी डिफरंट तांचे एक्सक्युजीस दिता. सो हाफ टिकेटाचे तरी आमकां कायद्यान मेळपाक जाय स्टुडंट्साक. थोड्या कडेन आमकां अशे इश्यूज येयला, आमकां अशे कॉल्स येवन भुरग्यांच्यांनी सांगला की वेन दे शो देयर ID कार्ड्स ऑल्सो दे आर नॉट अलाउड टू लायक हाफ टिकेट तेंचे काडपाक ते हे करना, रेडी जायना. सो हो एक मेजर इशू आहा. सो आमी हेजेरूय आमी कितें ना कितें तरी करतले.